Banyo jing tiap halor ka jing panlum panlang iki nyut bat jaklia bami na kasor jawai. Menta kasngi kaseng hito West Jinta Hills District. Harengkat bat kahito jawai taung. Kilalit bani kendu yau chairman joka jawai municipal board uma pilang do haka office trikam jong u. Ha kajing akran berkaseng na kaliang ucaman uletu baga GMB kadang don hapedeng kajing lenti. Bat ula pentip baka board kaldon ru kajaka ban bread iki jaklia. Tangba ka jawai municipal board karena ap benta banyo iki clearance na kisau teliki department kita kilong ke NGT ka pollution board ka forest department bat na ka irrigation. Ha ka jing akran berkaseng umaleng do uloong ba kumbalo mentai ka rukom bread nyut lasu ai kontrak bar kadang long tang sipor arpor bar kampat day ka balong permanen. Kumta kaseng ka penpau ka jing sengukya ka bajur bar kalong ru bakum kaseng kamala ban priang lada ka municipal kan berpathari ki jaklia kaca balap basyam lane kumbalong hamen kejai ha kipor beladap. I negasi na yang ga HITO West Jinta Hills District dilang ga hito Juwai Town gawan chami ya utman yang ga municipal board ji to ga town no jam te kat kang uti bi kate hadu kate jam thau chi wan town no jam municipal te din wode from wode chami wo te tibi wa MPI town no jam ki du temporary dan i dengan yang i kejingwan ye chem yang inne kasi ini to wa ngan yang i mem kwa de yu jab usa gi po aprang disi wa ta aprang masjun te nei tai daw i dawai na sarkar wo le smart go ya kita gi kam ku to ku dang sa ting nang wa uyo no gani ga municipal board ya te town no jab nang wa region tia yang i man go ku khoi ku suba te civilian le wa mendayo gani ga municipal i town no jab untuk ule ko kamu le ko ham sa chua ulai no jab gam tu lem kita gi scientific kat kam ga protested wakate ada sisin gani ga municipal board ule ko no jab ko no ga mkajai ini yang i percai tawa lada ka le ko te scientific ways iban support ita tu jadi place board